Караван шершивым, хыян кыдардын халықна, Худельгюне хаваткан тимешкен, Тінчегелдинне ывылна. Шакнашкал бушланча юба уйхин вунултымыжынче квартирилле совышасын сайтереген уйыхлық. Канаш районинде шешпелгенне Чуваш нацконгрессин пызык ушкыне килсе житре. Чуваш херарме, врендюбе наука, Чуваш яле комитет хастарзем килне гунда. Скверзенде ежереген евешсене курзан, Чуваш яле комитет ердюши Эдуард Бахмисов вуну жулгай алла торушна эш саягайманышын пидехе бердері. Палугумне чечексем хунахышын сумла делегации шешпелмеши музейинже булже. Поэдымырын пурнышепе эшегелне тебір хут азайылже. Узах уйне черетле командировкuna тухсагайзасы, юстисте байын журтнинче пушарды ваще. Чак пушары шешпелмеши, черце шундарзе ама кушна дезе, бана еплаза термене гайзагу ваще. Шешпеле азайылнемай, поэдымырны вилді приен шоби пиргиде самай калашыш музейра. Хархивы три Украина ресингерлі бұлымзем, Чуваш поэтне сумас васыне тексімлетмені кен. Астюрда шешпелмешіне хесеплемелі вырынсыне тирбейлін упраще. Шахыбар пуштарыны хастар Чувашсыне лыпландарчы. Музей ішченесіне тұрожулы пулнишын давдуса ЧНК хастарызем азынмалық парнезем бачыш. Малала уяв ялды культуры центрінде тұзылчы. Кунда Канаш районынчи кашны шкулдан верендегензем пуштарынчыш. Нумайрах Чуваш чилхи учителізем. Пирин Канаш районынчи ватыр бирлик Чуваш чилхипе литературны верендеген. Палырцах варас келет. Везем пирин пурди пулдарула, везем Чуваш ачизине, чын Чуваш чынызем пулма веренце житін дереші. Везем бе час-часах экскурсизие тұқса жүреші. Шешпіл музейне шитсе курман школа жиде шука бульдезе калас келет. Район шайынжи музейзене канамар, тада ытты регионзене теслекрен пылғар хулны дешетсе келме бұлдарашы. Шавынбада биріне район брендегенізем, жинақта тұрышса, вайхурза ішлеші. Шешпіл ялінчи шкулда веренегензем, хоназыне кетсе илме самай тұрышыны көрнать. Уяу концертни ялты культуру центрын пулдарулық ушканеде хастар худшынже. Юрудаши хыщын эшлі гала шупушланчы. ЧНК Чуваш херарме комитет пайдашы республика хачадын теп редактора Лидия Филиппова куялда журалза үстнескер Канаш районын пуғынны хастарзыне ЧНК сумлы делегации бе балаштарчы. Пуғынын теп сылтавне ужымлатры. Ноябрь бұлықтымызан шыбақ уйықынзе ағарықа сәмінба ибір сәкінда пуғынны бірін сылдар болбалақ берін шеш бөлімінші уйықықне ұшны бұлды. Біріміші. Икіміжі күндайынде республикара гынамар, Тулайрада, Чувашлық пана, Целидовебе, Чуваш херарымен виделі, сылы егерге, калашмалы дүзем чылай бұштарын загарыз. Шубашкардан келіне хоназем, ЧНК хастарызем, поэдымырын ендежізіне хойсен әшіхелебе балаштаржыш, малашнығы планзем жінче жарын задыжыш. Чуваш нацконгрессин верендюбе наука комитетин пайдажы Юлия Елисеевна Анисимова шкулзенде Чуваш чылхине верендегензен хуйхи-сухине хускатры. Тада Константин Иванов азынзай тереген конкурс ерге бірге білдерді. Решение оценим жалпы пулдарулық конкурсе. Ерге турумарынде, ана коллеги сайтрат малықтар нацконгрессин сәчінше, тада тамды жиғып ченде жібері бұмалашы бұлай, тамды шаша, ұнтабыр, кірзеп құнақылдарады. Чуваш нацконгрессин тәптәллеві, Чувашлыға сықлазағы варса, она адаландара сипулны бірге кашни тұқса қалажаган палыртыры. Канаш районынчи Чуваш чылхине верендегензем, хоназыне хозен шымылмары жынчи шүденюзем шинчен, тада мен каныш паманны шинчен калазабадыш. Мен пожырғандар әккере. Кулаш колезенче
темеше вриндеген, есіртваттын перлеген. Ултын сире мылебас, есір пире шымылрақ терес. Пирін вара, пір шкулда, пір вриндеген, чылай шкулда, темеше шкулда гына екен. Візем гына чывашла гала жашы. Район зене дұқса жүредіп түрлі мероприятие зене, районда шлеген зене, школ зене пірем, сентябрін бірем жінде ярашы, юлашки, осадушын грави жүхненде ярашы. Мен күрадып школ зенче, чывашы хибе литературине врендеген зене күжалы пазырғаттардымға. Пір чывашла сывы, пір чывашла ерге шуққа, пір чываш юрри нимде, шак вырысла ерде. Менбе уйрылзадырай перен, районды школ, хула школенче, наци говорите, наци семе, шта беренде. Чувашчылгин шайны үстересі, тада онна хизиплеме верендесі, ажа-сажысынженех пушланмалы бірге чилай калашышлар ура. Чувашла галашмалла, хамра хизиплеме верендмелі, хамра хизипле термелледе. Шубку Идова Ченка президент Николай Федорович Угаслов юлашке вылтра чила шердешеклетха. Шабахта наци культуры бечелхине хизиплеме верендмели ядарлы программа, ажа-сажысынже шукки паянхигун шивич балырать. Воспитатель зем чувашла галашма жазыне чараще, чувашла врензе гаящи гильден, чеваша чизем булса гаяш, садика жидешшеде, садикран вырыслан задугаще. Пригалай, а юрат тегезіп чувашла иктерешін, ағы бұғырға бек, технология, ажазын вретмеле. И бірде тымба ішлеп бірдесіклі, ажазымен ювалап бірдесе грабелем тадади, пригалай. Шта бірін чувашсыма кеземде, мавара, ебір чуваш, ювалай фузан, ма ювалай барына. Пугудна уйдусине пурде перле туслун чуциявса, педемле дюсем туреш. Перле хревой денебек, ченка хастарзем ку уйдусине татса барас себе тачешлеме самах паджеш. Чувашна циган резинже, шигез заседанире, пирин жады дузине посадухнала. Чувашчылыхине школдагына брендиси берге шинчен канамар, ажа сачысынченех не пушламалы берге теплен калашмалла. Пуштарынызем нумайрах херармызем пулныне жудальзе, Чуваш херарме комитет едущий Нина Петрова, чунра пуштарны шуғырсыне вирлі бітімлетрі. Апаллах хашни херарма, турри шешпелбек пулдарулла, пурьенне матур ывыл херчуратма паман. Анжақта ебір хамыр херарым пулнымай, шержине келіне ажасыне хамыр қышын чывашақ тузағыларасычы. Вот перенбек перенден керек. Шапла кетсе илсе, озатсаядыш ченка хастарысыне шеш пілмешін енде жызем. Тәлпулу пуринжінде узылы пулныне, ковар терелі поэт херюліхе пурнеде чывашлықшын шунма хавғаландарныне пурде туйсады жеш. Терлі үйдузем хускатырыш. Чын-чын чывашлыға шіклеген үйдузене бұжар жеш. Чываш херарымен пурныжи, бізден чываш херарымен пілдерішіне үстересі жинженде галашырыш. Балақ шак проблемызем, візем пурнеде хумғандарыш, шак үйдузене час-часа хускатмалла, халық бәтіне шидермелле, біріндеген шайын жән жықмар, тада районды пүшлік сен шайын жеде шак үйдузен хускатмалла дезе балыртсағы бар жеш. Көп Аллах ішлеме хавхаландар әді. Ченка пресс-службен ердуши Зоя Яковлева.